Ngibingelele mina kuphi la kumele khona TV channel live sibona kanjengase maphansi kwanokho isikhathi sagcinana ukuthi sisabhizi sisetsha i-content ngaba right abantu sithanda abantu nganda i-TV channel sibukele noku-podcast ezahlukene kodwa-ke sithe ukuze sigcine i-channel active ake sikhombise ukuthi insizwa mayisemakhaya zigiya kanjani ukubona ukugiya kwensizwa ukudlala kwensizwa kuningi esikukhulisa khona kwenzeka emakhaya amakuthimbi nengoma nomshameni kuningi esikukhulisa khona ukuthi insizwa zidlala kanjani emakhaya ngiyacela ubeke uhlale channel subscriber ingoma esidlala ku-background nanawo fana kalahlukenze soma barakaxhumayo yena uzubiza uzokuxhasa ngoba ngiyacela ukuthi i-subscribe lapha ku-YouTube channel ukuze nihlale kuba izinto ezibe-right ezingasimnandi nihlale njalo ngoba